ha ka gospel jongu ya anis kabasan ive ar lai saus san kinri pra terter don kawe ke jingjia siapang uwe ubriu ubatiapang laipo prasnem uptiapang ulayap shiliang udang tiahangno udang tiaharut kapung silaam Bethsatha badudang ap ya kapor bawang elutray un sawan hiya siya kapung badu pynkhih ya ka jang kapung Bethsatha badu tau barong ningkong ha kapung un ya jingkoy jingkya udang ap ya kapor wang elun sawan hiya lada wang elulawan hiya ban pynkhih ya kata kaya ka ban sajya ya uba rong ningkong ha ka un ya jingkoy jingkya udang ap katnos nem laipo prasnem jangka jing tolad laipo prasnem ula jaya kasbay rupana ka jingem jongu laipo prasnem ula dono ya ka master coin ula penja ya ka master coin naga benda katnos nem laipo prasnem don bun ki basyahang ne nagabenda bun snem pila penja master coin pidang tiapang pang mensiam piang abshua peitpad sapeitpad yaro yautrai hallelujah kohimen ko para Pung silaom minda udon kapadeng jongi upung ne kapung kano rumo don hapadeng jongi minda kapung silaom kapung Bethsatha kadon hakabalang Catholic minda don bon gibri kiyang shish kinagi Catholic kilay plapop hawu beriu lait plapop hau beriu habang ilaban plabait hau jisu mindoya yu ban plate ban itulut yaki pop jongi hau beriu dan yamde hau beriu ngakwaban kerli api kumne habapi pangkemat pinlay siya no pinpeniya no doktor bakum no doktor kemat habapi pangkepo pilai syaki doktor po denim deh doktor stomach habapi panghart klonsnam pilai no syaki doktor heart denim deh pilai niam habapi klonsnam balai pilai syaki cawu doktor kemat pide ban lek syakul syau doktor kemat mo apa pipang klonsnam bale pilek syau doktor klonsnam apa pipang shing pilek doktor ayu doktor shing bale pimlek syau doktor po haba piton jingtuna haka plakun jampi pilek syau doktor ayu gynecologist doktor kinde Shinran Rodon, Kinte Rodon, Henry Young, Doctor Kinte, mo. Balay pimpilasaw Doctor Kemat, Penny Doctor Ngam Tipsyo, Balay ngam Yokunsyo, Peitse Kikamadyo nga, Labyang niyam. Hoy, kohimen ko para, habang ipang isitom, ngitip banjid yaki Doctor, denyum de. Ngilay syadu silong syadu gohatiru habang ipang tit danyum de habang ipang cancer ngimjulay tit dawai jurha naman nga pang cancer ngilay syadu doctor cancer doctor oncologist danyum de Henry habang ipang mensiam ngiyong kumno sis balengi don ka Malaysia padahal balengi don ka Malay plapop danyum de habang ipang met nginang banji dokter habang ipang mensiam pat ngilang arsap mo ngilang arsap nem
Nung napenjong ingilong arsap kumne. Kuhimen ko para. Habalang Katolik, ngidon kapung Bethsatha. Kapung Bethsatha, jong kabalang Katolik kalong kasendup plapop. Uangelu ba pynkhih ya kaum jong kapung Bethsatha, jong kabalang Katolik ulong Lyngdoh pynkhih ya kaum jong kapung Bethsatha kalong kasendup plapop. Habang irung ningkong hakane kapung ban yo jingkia ujisu genradu balapa ya wangel unsai hangi ya kadawai kashin ban penko yangi na kane ka jimpang Sontu niem kapung Bethsatha jong kabalang Katolik kalong ka sendup lapop wangelu ba pynkhih ya kaum jong ka pung Bethsatha jong kabalang Katolik ulang Lyngdoh bide benap habau Lyngdoh urung hakane kapung katpa Lyngdoh wanrong hakane kaum bide ben mare syakataka Pung utau baning rung ninggong unyo ya kabor jingkia na ujisu ya ro ya utrai haleluya nagabinda jongi ki Katolik ngilom badon bok namar ngidon mindaru ya kapung Bethsatha hakabalang don bon gibri ki kran ben ya kane kapung Bethsatha jongi ki kon Katolik namar kim jiyo ya kane sontuniem kumu marsiang upapait na jingay ya ka so grade upersyang ban jam shisin arsin henry kinjo shu unong kumno Uang kumno, bajau paladu sa grave, ngam mindoy syu ngan late no. Namar bale, kinjo, upersyang. Henry ju, kinjo ya ka grave. Ya ki bampat yo so grave ki uang kumno, kani kalong bajau. Ya ba yung madu grave uang kumno, kalong kabatiang tam. Ya ro ya utray. De ki bas ngautu ba kane kalong kabatiang ki yang lain hando kito ki ba ong kalong kabas jau ki sho hang ne kalam mendo shu namar pi bara piladet ngasautu de bang kran be ni ano ya no so tu niem ki bam so tanat ki bam ba chambang ki ong gumno kane kalong ba jau palat ki kinno e ki Lyngdoh ki kinno ya kabal ki kinno ya ka sakramen ki ong jau palat Mendoisyo Henry wangel udon hakabalang ban pynkhih nakipor syakipor ya kapung Bethsatha nagabinda jongi don bok mangi ki Katolik nama haduminda ngidon ki konjongi ban leit long Lyngdoh ban pinyasuk yangi badu kris yaro ya utrai tat hadu bangi don ki Lyngdoh hakabalang Katolik ngilom badon bok kenum rekiang ya kiangel hakapung Bethsatha jong kabalang Katolik lesekan sapoi kapor pinum pasyu ya ki kun jampi ban long Lyngdoh hakata kapor lesekan rekiang ya kane kapung Bethsatha haba om donu beri ban syang hakasenduk plapop Sontu teminda ko himen ko para tur syakane kapung Bethsatha pinsum yalade pingam yalade baduang eludon mindaru hakabalang Katolik ban pynkhih yim ya kaum ba penku yangi kabalamina ka krum jongu Jisu halarud kadimpana bat kasnam kabami na krum jongu Jisu kalong kata kabapenku yangi haba Lyngdoh uyang usyang hakajaka jongu Jisu ya ro ya utrai haleluya